Alice Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Presiden ka Amerika Donald Trump, Prime Minister ka Israel Benjamin Netanyahu. Kitay ki arngut kirang ba, ki don kaway ka mensem bat ladaray utrom ya kano lane lada ka ri Amerika ka raya kano ka Israel ro klem kerenga ya ka juhi kalenti ki ayaj lang. Shisen baga Amerika kala khot ya ka Israel ban le ya kano klem dabu jingkeli Henry ka Israel ka syukong obe ya ka jingkot jong ka Amerika lada kano kari ka syun ya ka Israel kata kari kamud bakala syun ya ka Amerika nagaleng ka Israel ro ka long gumbalong ka Amerika hi hakabe ade bat ka jinya snam hapo Iran ka Amerika kala long redi bhaban bom ya ka Iran Henry ka syuap satang ya ka jinya keren kabaar lada bakla kamut lajot ka Israel ka menjur bat ongro iya ka Amerika lada ka Iran ka bakla nyi ngin Bombay iya ka Iran ngin siya kadu hakiway pat ki update. Stay tuned guys.